Siyakwamukela lolu hlelo lokukhuthazana njalo lokwakhana lokuba sonke sisukume sakhe zizwe wamukelekile ubingelelwa umfundisi uMthozi Luvuno womnyango wezempilo. Sikuthula lezi zindaba ukuba sikhuthaze sibonge futhi iqhaza labahlengikazi mhla ka-12 May it's International Nurses Day. Siyakuqonda ukuthi abahlengikazi babambe iqhaza elikhulu empilweni yesizwe. Umhlengikazi uthi ezinakekele kodwa inhliziyo yakhe kakhulu ikhathazeka ngabantu abasuke befikile ku-institution ukuba bazonakwa ngokwezigulo zabo. Abanye bafika izimo zingagunyisi mathe kodwa ngenxa yobizo babambe lelo qhaza elinjalo. Sifisa ukubonga iqhaza labahlengikazi kwimisebenzi yonke. Siyaqonda ukuthi bathi bebheke imindeni yabo baphinde futhi bazobheka lokhu uNkulunkulu ababizele khona. Iriswayo emnyangweni wezempilo njengoba kuza lo mhla ka-12 ungqongqoshe wethu noMagugu Simelane ubese se-introducer uhlelo lokuthi bonke abasebenzi bomnyango wezempilo akube nohlelo olubizwa nge-psycho-spiritual support okuluhlelo esilwenzayo lapha eNatalia lokuthi uma usuzibona ukuthi unencindezi uwumsebenzi womnyango wezempilo fika uzocela kumphathi wakho kwisikhungo osuku kusona ngaba sekliniki kungaba ku-CHC kungaba sesibhedlela cela kumphathi wakho ukuthi ucela ithuba lokuba uzobona umfundisi nibe no one on one udebrief lokho kusokumthwalo wakho enhlizweni ukuze ukwazi ukuqhubeka nokuperform ama-duties wakho ungekho kwincindezi. Siyakufisa ukuthi sibambisane ngoba uma umuntu wangaphakathi elimele ayikho ukuthula kumuntu wangaphandle. Ngakho sifisa ukuthi sibambisane nani bahlengikazi naso sonke staff. uNkulunkulu akanibusise. Siyabonga.